igama lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Ngibingelela abangcwele ngelihle igama lomfowethu Jesu Kristu. Amen. Ngizocela sikhuleke. Baba ngalo igama lenkosi Jesu owasinaretha, Baba nanti izwi lakhe laphefumulwa nguwena elungela ukulaya nokusola nokuqondisa. Baba ngalo igama lenkosi Jesu wasinaretha, othe izwini lakho Nkosi thina ngezwi lakho sesihlanzekile. Siyacela kaNkosi phinda ke bese siyasihlanza ngezwi lakho. Baba ngalo igama lenkosi Jesu wasinaretha. Amen. Ngizocela sivule Romans 8 verse 12. Romans 12 verse 1 and 2. Romans 12 verse 1 and 2. Ngakho ngiyanincenga bazalwane ngobubele bukaNkulunkulu ukuba ninikele imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilileyo, ongcwele, othandeka kuNkulunkulu, kube ngukukhonza kwenu ngokuqonda. Verse 2. Ningalingisi lelizwe, kodwa niguqulwe isimo ngokwenziwa ibentsha ingqondo yenu, ukuze nibe nokuhlolisisa okuyintando kaNkulunkulu, okuhle nokuthandekayo nokupheleleyo. Amen bazalwane. Siyezwa la bazalwane uPaul uthi ngakho ke bazalwane ngiyancenga ngokubele bukaNkulunkulu kuba ninikele imizimba yenu ibe ngumne ophelele nohlanzekileyo nongcwele. Ningalingisi lelizwe, kepha siguqulwe isimo senqondo yenu iyenziwe ibe yintsha. Ngoba inqondo iyahlupha. Zonke izinto mawuzozenza siqala enqondweni. Konke ozokwenza ayikho into ozoyenza ungayiqalanga enqondweni. Ngakho mama isimo senqondo yethu masenzeni masiguqulwe senziwe sibe njani sibe sisha. Nokuqabanga kwethu nokwenza kwethu makwenzeni makube kuhle. Ngoba inqondo iyahlupha. Uthi uhlela esontweni inqondo ibingekho la yona. Ibe kwezinye indawo. Ingakho athi Paul isimo senqondo yenu masiguqulwe senziwe sibe njani sibe sisha, singalingisi lelizwe. And izwe malazi ukuthi thina singabantu baNkulunkulu singabaphathi bemfihlakalo. Lewo sikuphethe kuyimfihlakalo. Ngoba thina sinamandla okwenza konke ngoKristu osinqobelayo. And lithi iBhayibheli bonke abamamkelayo abapha amandla amasha babizwe ini abantwana bakaNkulunkulu. Singabantwana bakaNkulunkulu njengoba siphila kaso. And masingabantwana bakaNkulunkulu sinegunya lokuqala noma yini kuba bethu. Ngoba uNkulunkulu yini ubaba wethu. Kodwa singalingisi lelizwe. Angalizwe lisimnyanisile bazalwane. Lisimnyanise ngendlela zonke. Kepha singalingisi lona. Masazi. Makube yilo nalo sithi sambula khumbula la uwekhona. Masingalingisi lelizwe bazalwane. Lithi isimo senqondo yethu masenzeni masiguqulwe senziwe sibe sisha. Singalingisi lelizwe. Ngoba lelizwe lenza ngendlela yalo, nathi masenze ngendlela yalo ekaNkulunkulu. Manje ukuze singalingisi lelizwe kumele senze njani na? Ukuze singalingisi lelizwe kumele sifunde izwi laNkulunkulu. And ema ufunda izwi laNkulunkulu bese izwi laNkulunkulu lihlala kuphi enhlizweni. Lithi iBhayibheli ngokuchichima kwenhliziyo yomlomo wenzani uyaphimisa. Bazalwane siphile emhlabeni siyanyathelwa mihla namalanga. Bafuna ukubona uzokhuluma sithini. Bafuna uzophendula uthini ungumzalwane. Mawuqala ngathi ukhuluma ngathi ubheke eceleni bathi kanti abazalwane bakhuluma kaso. Kanti nabazalwane benza kaso. Bazalwane njengoba singabantwana bakaNkulunkulu singabaphathi bemfihlakalo. Isiphephe singalingisi lelizwe. Kodwa masazi bazalwane njengoba singabantu bakaNkulunkulu. Ngathi lo nalo mzalwane angazenzela ifeyi empilweni yakhe. Kuthi njalo ekhayeni lakho bese uyalifafaza legazi lenkosi Jesu. Ulifafaze kuzo zonke indawo. Ulifafaze eminyango, ulifafaze zonke indawo. Lithi iBhayibheli bonke abanalithemba bayasihlambulula mihla namalanga. Lithi iBhayibheli uma sithi asinasono siyasikhohlisa, neqinisa likho kuthini, simenza umqambi manga wena.
Kepha uma sivuma ulungile uthembekile ukuba sithethelela sihlanze konke ungalungi. Manje oba singabantwana baNkulunkulu njengoba uphethe imfihlakalo ezingaka umntwana kaNkulunkulu isitha siyahlasela. And uSathane kuko konke makeza kumntwana kaNkulunkulu ufuna ukubona iphutha lakho umzalwane. Ufuna ini imistake. And leyo mistake azoyithola uzokubamba uthi mawuthi uyakhuleka athi phela khumbula wenze lokho. And vele ngiyakhumbula ngikwenzile. Bese wenzani ulimaza umkhuleko wakho. Bese hayi man kuyafana. Kanti iBhayibheli singabantwana baNkulunkulu uma sithi asinasono siyasikhohlisa neqiniso alikho ekuthini. Kepha uma sivuma izono zethu ulungile uthembekile basithethelele asihlenze kuwonke ungalungi. Sinomoya ongcwele ohlezi ngaphakathi kuthini. Uye lo moya osifundisayo osikhuzayo. Kepha umoya ongcwele unyeyeza ngevesi encane. Uyakutshela uthi hayi la wenzi kahle. Mabona ukutshela ubona uthi hayi la ngenzile angenzanga bese uya kuNkulunkulu. Uthi baba ngiyavuma ngenzanga kahle. Othezwini lakho ofihla iphambeko zakhe akayiphumelele. Kepha ozivumayo uthola umusa. Ngiyacela intethelelo. Bese uNkulunkulu wenzani? Uyakuthethelela. Bese uyobhekana ke manje nesimo nesitha. Anisoceda uNkulunkulu sekuthathelele sekahlanza izono zakho. Bese ke wena wenzani? Ubhekana nesitha. Ngalo legama leNkosi Jesu. Bese uyalibiza legama. Kuwo konke manje ofunayo uyalibiza uyadimanda futhi ngegama lika Jesu. Usebenzisa inkani. Makathi uSathane uthi usebenzisa inkani ngoba ayikho manje into uSathane azokumangalela ngayo. Ngoba enzeni usihlambululile. Lithi iBhayibheli bonke abanalithembe lijalo basihlambulula mhla namalanga. Singabantwana baNkulunkulu ukuSathane akahlanye mos akushaya ngepain. Shaya ipain elidakwayo. Ipain nje uzontyama liyangidaka angazi ukuthi ngenzani. Kumele ngenze njani? Kumele ngiphuzeni. Ungajahele epilisini. Ithi ngegama lika Jesu pain yakusuphula ngiyakuphosa emvini kaKristu. Othezwini lakho Nkosi ngemivimbi kaKristu usiphilisiwe. Ubothi uNkulunkulu angeke aliphilise nalelo pain. Yabona imizimba yethu uSathane uyathanda ukuyingqolisa. Uyathanda ukufaka izinto empilweni yethu. Ukuze senzeni sibaleke sodla ini ama-drugs. Amaphilisi amaningi amanye ama-drugs. Adaka lento ayipolisi. Bese uthi hayi mina ngiphuza ama-drugs angenzini. Sathane akubheke nje athi hayi niyadlala. Athi uyagula kodwa uthunywa uNkulunkulu. Bazalwane ezinye izinto nemazikhulekela. Ungathi uba yenzekanga bese uthi hayi ngiyayeka. Qhubeka uphushe. Uphushe until uzuyithole lento oyifunayo. Ungumntwana kaNkulunkulu umtshele uNkulunkulu. Uthi ezozothi mawuphusha noma uSathane ngathi uyafika angeke ayithole indawo. Angeke ayithole indawo. Uphushe awuphushe until kuze wenzeni kuphusheke. And singabantwana baNkulunkulu masimkhumbuza simazi uNkulunkulu sikhumbuze uNkulunkulu usenzeleni. Kunzima ukuhamba nomuntu ongamazi. Uthi uNkulunkulu wakho uyaphila. uNkulunkulu wakho uyasindisa. Kepha uthi uyabheka ubona impilo yakho hayi ayihambi kahle. Lithi iBhayibheli kodwa masehlela ilingo ngelingo masithi ukuthokoza konke. Sijabule. Kepha masingabantwana baNkulunkulu asikho isimo esingamelana nathi. Ngoba siphethe imfihlakalo. Manje ezinye izinto uNkulunkulu uyasiyekelela ukuthi singene kuzo. Ukuze sibonakale ini amandla kaNkulunkulu. Kunesimo uzongena kuzo uthi uyabheka uthi uyazama ngamandla akho uhluleke uthi wenzani ngempilo uhluleke bese uNkulunkulu take over bese uyambiza uthi Jesu njengoPeter wathi inkosi uJesu mangabe uwe ngibize uJesu wathi woza wahamba uPeter wahamba wakhumbula ukuthi konje nguPeter mina angifanele ukuhamba phezulu kwamanzi uthi emakaqabanga wawela phansi wakhumbula kodwa ukuthi ukhona uJesu wathi Jesu ngisize. Mana sikabantwana baNkulunkulu bathi makufika isimo masimbize lo Jesu bazalwane. Masimbize lo Jesu, masilibize igama lika Jesu. Ngoba khona into engibonile singabantwana baNkulunkulu sinenkazimulo kaNkulunkulu. Sonke sigcwele inkazimulo kaNkulunkulu. And inkazimulo kaNkulunkulu iyahlupha kwasinye isikhathi. Ngoba i-attracta yonke into. Yonke into iyayi-attracta. Umuntu owumama nje zo-attractwa amadoda azulu bakulandelela ngapha bakutshela ukuthi umuhle.
Hey bathi ayisisi yazi umuhle. Hey sisi manje yazi uyafanelwa. Yathola nawe libe usimala manje. Kodwa okumele ukusho ukuthi ngiyabonga ukuthi ngimuhle. Ngihlanzwe igazi kaJesu. Ngegama lika Jesu. Omunye afika athi hayi ngiyakuthanda. Uthi ngiyabonga ukuthi uyangithanda. Kodwa nawe uJesu uyakuthanda. uJesu makakasuke endebeni zomlomo wethu. Kuwo konke sikwenza sithi uJesu simfake naye. Uthi noma uphumi ekhaya umbize uJesu. Uthi eJesu ngijwayele lendlela. Dala ngihamba kuyo. Ngiyatshela uthi lithezulu lakhe masimazise indlela zethu uyoqondisa imikhondo yethu. Bese uyamtshela ukuthi Jesu ngiyaphuma manje. Ngiyemsebenzini. Jesu ngiyaphuma manje. Ngiyendawo neso. Kuthi kuvelekana endleleni akusinkinga yakho le. Uyothi ngimtshelile uJesu. Mase uthandazile walifofaza igazi likaJesu endlini yakho. Athi umsathane afika. Uze uthi asokhona amadimoni endlini yakho. Uze uthi khona into ekuphazamisa endlini yakho. Bese uyavutha hayi sathana ngikweleti. Anginasikhathi futhi sokubanga umsindo nawe. Ngifuna ukulala. Uthi inkosi uJesu ngicela ubuthongo. Anginasikhathi sokulala noSathane. Anginasikhathi sokukhasana namadimoni. As long as ungamkweleti uSathane. uSathane angikweleti akukho kwakho. Ngoba uSathane makaza umuntu khona into zakhe azifunayo. Angeke eze kuangafuni next. Kwakhona izinto azidepositayo. Uthi mawuthi yakhathi ba ufunani lo muntu athi aphela khumbula. Yeah, ende vele yazi ngiyakhumbula le ndaba. And yaziwa uwena bani noSathane. Masike abantu abankulunkulu masisihlambuleleni bazalwane. Senze sho ukuthi ayikho into kaSathane kithi. Lithi iBhayibheli makungabikho umuntu ohlupheka ngokusigaxa indabeni zabantu. Mangabikho umuntu ohlupheka ngoba umthakathi. Kepha hluphekela ngoba uyini umntwana kaNkulunkulu. Kuthi noma ziza le nhlupheko ziza ngoba uyini umntwana kaNkulunkulu. Sithi masuka kanjalo kuba ukuthokoza ke lo uthi hayi lezi zinto zifikile ngoba zenza ngumntwana kaNkulunkulu. Sithi mazikubamba athi ha ngiyakuphunyuka bese uNkulunkulu wenzani uyakhipha. Yathola yabona njengoDavid. uDavid wahamba noNkulunkulu. Wambona uNkulunkulu amlola kuBhera. Wambona amlola kuBhubesi. Uthe mabheka noGoliath kwaba easy kuye. Makuzoba nzima mamntwana kaNkulunkulu uhambe noNkulunkulu ungazange umbone kakulwela. Kuba nzima kakhulu ngoba sonke isimo esizofika kuwe sizokunqoba. Kepha mambonile uNkulunkulu bese uzokhumbula. Uthi ngiyakhumbula uNkulunkulu wangenzelani lapha. Ngiyakhumbula uNkulunkulu wanginqobela endaweni eso. Bese uyakuye. noDavid mabheka noGoliath ngiyakhumbula uNkulunkulu wanginqobela kuBhera. Ngiyakhumbula uNkulunkulu wanginqobela kuGoliath. Wathi maka Goliath wathi ngegama likaNkulunkulu ophilayo azange abize igama lakhe. Bazalwane siphethe igama eliphezulu elinamandla. Yazi le gama leli ngendlela elinamandla ngamafuna ukuthakatha ngathakatha. Ngifisele nje umuntu intembi izowenza ngithi kodwa sithakathe bazalwane. Ngoba uzawusola makucedile. Ngale gama leli sikhasta konke senza konke as long wena mawuright noNkulunkulu wakho. As long wena unjani uright noNkulunkulu. Noma uSathane ngakunqotha as long wena uphila impilweni yokusihlambulula. Ake siphile impilweni yokusihlambulula. Ngoba iBhayibheli uma sithi asinasono siyasikhohlisa. Neqiniso alikho kuthina. Bese sifuna ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthini na. Yabona uDavid wathi makahamba namabutho bakhe mathi bababuye empini bathole abafazi babathathile nabantwana konke bakuthathile. And abantu inhliziyo zabo mazibhlungu bazokujikela manje ngisibanga sabantwana babo nani. Athi njeka la nje umfundisi njengoba ubaba wethu. Mangenzeka nje inkinga mhlawumbe athi sendaweni esokuvela inkinga ngabantwana bethu sizokhala sikhala kubani umfundisi umfundisi ubazanga athi sesonga abakwenzekanga kaso. And abantu bahamba nakho emesikhathi bakujikela. Bathi David ngendlela ubumhlungu enhliziyo bathi hayi manje asayikhoni asayimeli le. Abantwana bethu bahambile. Amakhosi kezethu ahambile siyakubulala manje. Badobha manje. Basho umkhanda ngamanje. Kepha uDavid into engichaza ngayo azange abakhuza azangenzeni wabaleka wangena endlini. Wathatha ingubo yamahlombe waya kuNkulunkulu. Wathi baba ngibalandele na. Wathi uNkulunkulu balandele. uDavid makaphuma ngoba kusho uNkulunkulu azange athi inkosi labantu baphethe amatshe ngaphandle. Waphuma anamandla ngoba uNkulunkulu ukhulumile. Makhuluma uNkulunkulu banamandla. Wathi makaphuma wathi asambele
sizowasebenzisa phambili. Hayi la kimi asibalandeleni babalandela benzani babathola ngoba kusho bani uNkulunkulu yonke into uNkulunkulu ayisho kuwe yenze noma ungayibukela idelelekile inyazeka as long kusho uNkulunkulu as long uNkulunkulu akhulumile as long uNkulunkulu akhulumile athi phuma yazi uNkulunkulu lokujikisa masathi hayi ungaphumi ngale ndlela phuma ngale yithathe leyo ndlela uthi mawufika kule ndlela thola accident enkulu ungathikhathazeki uNkulunkulu ukhulumile kuwe uzoprotect uNkulunkulu uzenzani uzoprotect as long uNkulunkulu akhulumile masifundele ukumamela izwi likaNkulunkulu ngoba ivoice kaNkulunkulu inyenyeza kancane inyenyeza kancane masifundeni ukumamela uNkulunkulu sonke isimo ilwalaso ngenkani ngegama likaJesu legama masilibeke masilisebenzise bazalwane lingafani namabhota eAMC abekiwe athi azosebenza ngilila masisebenzise mihla namalanga siphiwe lona siphiwe namagunya okuhamba phezulu kofeze naphezulu kobululu singonwa ilutho thina siphambana noSathane uSathane buya ezulwini thina mase siyakhona ivice versa and akanamandla phezulu kwezethu impilo mama size basicela uNkulunkulu uthi athinte indebe zethu ngomlomo indebe zethu ngelahle lakhe lomlilo sicaphe ukuthi sikhuluma kanjani kepha igama lenkosi Jesu malingasuka endebeni zomlomo wakho konke okwazi ngegama likaJesu uthi inkosi uJesu bese iyambiza lithi iBhayibheli khona nahluphekayo mabe uyahlupheka khuleka umtshela inkosi hayi inkosi lesima ngisithanda kungani na ende bazalwane mase sijwayeza ukucela kuNkulunkulu singaceli kubantu yazi abantu bayahlupha abantu umuntu uzokupha into akuboleke into ngelilanga uzofuna ukuthi umkhaphe la ungafuni kuya khona athi ngikhaphe ephathini wena ufuna kuye ephathini mawucela ukuthi awufuni kuye ephathini bese uyakhumbula ukuthi konje ungiphe into eso konje ngiyamkweleta so uyayenza lento ongayifuni ngesimanga sokuthini uyamkweleta lithi iBhayibheli masingakweleti umuntu mesikhulele ikweleti ezibesimtshela uNkulunkulu enkosi siseyikweleti kodwa asithanda asisifuni le ikweleti zethu abona iplan uNkulunkulu ake simtsheleni loNkulunkulu asho ungaphezulu kwawonke kuyini okungahlula uNkulunkulu akukho okungahlula uNkulunkulu masihamba naye uNkulunkulu siyamdoubt manje khona izinto esikholwa ukuthi uNkulunkulu angazeza khona into esibona uNkulunkulu angeke azenze akusinjalo lithi iBhayibheli okungenzeka ebantwini kuNkulunkulu kuyenzeka thina nje basingalungisa isimo senqondo yethu siguqulwe senziwe sibe sisha singalingisi lelizwe sinikele lemzimba yethu bomnikelo ophele nohlanze kuloNkulunkulu kuthi noma kufika isimo sithi umuntu kodwa umzimba wami ngunikele ngoba bazalwane siona ngokubona ngokuhlinza ukucabanga yonke leyo nto leyo kepha unembeza wakho mawusethi wonile vuma uthi ngiyavuma Nkosi ukuba ngonile ngiyacela ukuthi ungithethelele uNkulunkulu ulungile uzokuthethelela uthi ngiyacela Nkosi ngihlanze konke ungalungi igazi kaJesu lihlanza kube mhlophe masilisebenziseni legazi masingalibeki lachithekelwa thina ukuthi asenzeni silisebenzise silifafaze ulifafaze uthi uPaul siyagadla kuba ngathi sigadla umoya ulifafaze yabona ukuthi wenza kahle lokuthakatha uzoza kakho azokutshela athi yabona lo uNkulunkulu wakho uyasebenza nami ngiyamfuna ngoba abantu abahlele emnyameni babona kahle ekhanyeni athi hayi ngiyamthatha nami lo uNkulunkulu wakho ungaziyazi mzalwane ukuthi awuna next akusho lutho wena phethe into enkulu endlula igolide endlula umqewo endlula yonke into ekhona emhlabeni uphethe uJesu uphethe igazi kaJesu elivula la kungavulwa khona wena la kungavalwa khona liyavala lona uphethe into enkulu zazi ukuthi uphetheni zazi ukuthi umphathi wemfihlakalo ezikaNkulunkulu umphathi wemfihlakalo fana noma uzohamba amamntwana kaNkulunkulu angeke ufe uNkulunkulu angakutshelanga uzokutshela uNkulunkulu babuze bonke abantu abanabazali abafeyile bashona basindisiwe uzokutshela athi umama ushilo ukuthi uyahamba uNkulunkulu mazohamba uyasho uyakutshela njengo Hezekiya wamtshela wathi hayi lungisa indlu yakho wena sozohamba manje
hayi Hezekeli wabona umnandi basemhlabeni wathi hayi angihambi mina lobukhazi bazi ngiyoshiya into zami amagolide nani ngoba into zomhlaba ziyasibamba bazalwane. Hayi waya uNkulunkulu abheke ebondeni wathi inkosi hayi khumbula phela ukuthi ngenze kahle phambi kobuso bakho. Angifanele mina ukufa. uNkulunkulu waenda insuku zakhe ngoba uthandani into zomhlaba. Yazi bazalwane konke okula emhlabeni sofasa ukushiya. Awukhona kuyiwani yohamba nako. Mangitsho konke uyofa ukushiya. Mawunemali sebenzisa ngendlela ufuna ngayo. Uyidle ngendlela ufuna ngayo. U-enjoy impilo to the fullest. Ngoba wazi ukuthi la emhlabeni uJesu uyabuya anytime angahamba angabuyi. Ngoba uma kusazobeka usazoyenza lo isikhathi siyahamba. Enjoy impilo yakho nomphefumulo wakho ujabule man. Uze uthi yamani yayi inhliziyo yami namile. Uthi konke okucabangayo usicabangele okuhle wena. Usifise lokuhle wena. Uthi ngifisa lokhu, ngifisa ukwenza lokhu, ngifuna lokhu. Lithi iBhayibheli yakho. Uyosipha okufiswa inhliziyo zethu. Ukufise man, ufise. Ukufisa into embi, ungacabangi izinto ezimbi. Wonke umqondo omubi mawufikayo enqondo wakho unqobe ngeswi. Mawuzuthi uyakhathazeka ukuthi iBhayibheli lingakhathazeki ngalutho. Konke makwenziwe uNkulunkulu ngokukhuleka ngokucela. Alithi iBhayibheli masiphosele kuwe zonke inkathazo zethu. Makufika inkathazo iphosele uNkulunkulu. Mayicala ibuthi ha ngoba ngiphosele uNkulunkulu malufunani kimi. Ungakhathazeki ngalutho. Sibone wena uphumelele. Sibone wena umuhle. Sibone wena konke mina akokhohlwa omunye umuntu. Akosibheke wena. Ube selfish uthi mina. Uphila impilo usijabulise man, ujabule empilweni man. Ungavumi umuntu akwathi, uma umuntu azani ukuthi konje uSathane lo. Kodwa ungambizi ngoSathane. Awuthi okay. Ungamna khona izinto okumele ungazinaki inhliziyo. Khona abanye abantu ababhedayo ungakumele ungabafaka enhlizweni ngoba uyamazi ukuthi unjani ngicharacter yakhe. Kunamanye ama-character abhedayo vele. Singabantu asifani. Noma baye bangasindiswa kodwa ukuthi character angaze enjani. Engasho ukuthi usinzi kodwa uNkulunkulu uyamthanda. uNkulunkulu wabuya amsebenzise leyo muntu leyo njalo futhi. Ngoba uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Akabheki ukuthi unani. uNkulunkulu kulo yonke into afuna ukuyisebenzisa uyayisebenzisa. Konke kukuya uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ngamthanda uJakobe ngamzondo esekhona ungalungi uNkulunkulu na. uNkulunkulu wenza into ayithandayo ngesikhathi asithandayo. And uNkulunkulu ufika ngesikhathi uthi esifunwa wuwe. Ngesifunwa wuye hayi sifunwa wuwe. Ngoba ungafuna ukuthi uNkulunkulu akwenze uNkulunkulu abonda hayi kuse akuyeke nje kuloko uthi ngasikhathi sokukhathele bese uNkulunkulu uyavela. Bese uyabona ukuthi hayi akusiyimi engenze la, akusiyamandla uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ngesikhathi sesenamandla uyasiyekelela. Ngoba sesenamandla okuzenzela. Kepha masaphelile amandla ethu lapho sesimbiza khona la uNkulunkulu avela khona. Ngoba ngoba mawungamandla akho uzothi hayi vele akusuNkulunkulu yimi lokho engenze lokho. Njengeindoda yagibela esihlahleni ikhukhulwa amanzi. Amanzi ikhukhula le ndoda iphakathi kwamanzi. Ayikhala uNkulunkulu wami ngisize Nkosi ngafa. Awu yathi ngenhlanhla uyathola isihlahla yabambelela kuso eyaphumula. Ngasinda yo. Hayaya. Lezandla zami zingisizile. Yazi kube ngasile zandla ngaba ngibambelelanga kulesihlahla. Ngaba ngisindanga kulesihlahla. Ngaba ngihamba ngisahamba nalamanzi. Akabonga uNkulunkulu omsizile ngesihlahla. Uthe saqabanga kanjalo saphuka isihlahla. Wabuye wahamba namanzi. So yasama manje ubiza uNkulunkulu ngoba akambonganga. Uthe izandla zakhe. Mina abize lezandla uthi izandla zami ngisize phela. Ngithole esinye isihlahla engizobambelela kuso. Mama simbizeni uNkulunkulu. Yabona uNkulunkulu makasebenza akafuni wena ufake isandla. Uyasebenza yena bona ukuthi hayi kusebenza uNkulunkulu. Nabantu bathi bacabanga ukuthi hayi into eso angeke yenzeke. Kodwa uNkulunkulu ayenza. Lithi iBhayibheli okungenzeki ebantwini kuye kuyenzeka. Khumbula abantu abayiIsrael bahlaselwe yimpi ibhekile baphethe inkembe abaphethe konke bathi bazohlasela manje amabutho hayi
aphethe amakhosi amile lathiya sizobacetha and bayazazi banamandla baphethe hey bakhala babiza umprofeti bathi umprofeti bakunje osenza kanjani siyafa manje nayi impi ibhokile and impi mayibhokile namabutho athi maphethe labantu phela banamandla bazosihlula namasontsha kuleyo country asaba wathi hayi bizelani ikhwaya ehlotshiswe ngobungcwele abazodumisa nje uNkulunkulu abangaphethanga izikhali abangaphethanga nje bambize nje bamdumise uNkulunkulu babiza uNkulunkulu babhekene nabantu abaphethe izikhali ngoba kusho uNkulunkulu ikhwaya zange isabe yangaphambili yabhekana nempi impi ibheke ukuthi kwenzakalani manje sibamangele bagada abantu amadoda azophuma zolo mabathi babheka uvela bomama nabobaba babhizi bayahlabalela badumisa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu kusebenza kaNkulunkulu impi yenzani yaqabana yodwa balwa bodwa baphe okusebenza kaNkulunkulu bazalwane akufani nokwethu and uNkulunkulu akaqabangi njengawe siyabona siba sibanenge kangaka yilona le uNkulunkulu kusebenza ngokuhlukile kuye ingakho yilona le umuntu akakhulumi njengomunye umuntu yilona le umuntu akahambi njengomunye umuntu yilona ehamba sathi step kunezinto uNkulunkulu angakiye kusazona kunezinto omunye umuntu angamyekisi zona hayi ukuthi uyakhetha uNkulunkulu uyasazi uhlola inhliziyo ahlola izinto uthi nguJehova uNkulunkulu wenyama yonke kukhona nakungihlulayo uthi akukho kumhlulayo uNkulunkulu bekamthanda uDavid yini uNkulunkulu ezothanda uDavid uDavid bekacorrupt kodwa uNkulunkulu bekamthanda uDavid bebenze isono bekavuma uNkulunkulu ngoba uDavid wabona uRiya ngqunu wamhalela wathi mbizeni wacabanga la engqondweni yakhe wathi mangamthola wathi basaqede wambizwa lala naye uNkulunkulu uthe makamtshela ukuthi wenze isono azange athi hayi inkosi Mose ngoba bekangqunu uyenza ukuthi ngibeso uNkulunkulu akasifuni into enjengalezo ungathi hayi lento ngiyenze ngesima uvuma ukuthi ngonile inkosi ungafuni ukuziprotect uthi inkosi ngoni into ebekayithanda uNkulunkulu bekamthanda lento bekavuma uDavid isono zakhe bengathi hayi mina nkosi lo mfazi lo manje uyahambe ngqunu kuyena ngikhona phambi kwami ucabanga kanjani asathi inkosi yazi Mose hey ngipha indoda manje athatheka kakhulu umuntu omakangqunu wathi inkosi ngonile baba ngiyavuma isono sami ngiyavuma ngenzeni ngonile endeni kone kwami ngeza nokuhlanga ngoba inqondo ikhohlakele yathi bulala lo muntu ngithengisa ijazi thothi le ndoda alithenga ijazi ukuthi mbulale ngoba uzenza uhlefa lo akafuni ukuthenga yini akafuni ngicekisa ijazi akafuni ukuligcoka cama ukuthi uhlakaniphile ngiyinkosi abuse ama powers akhe ngoba abantu abaningi abaphethe ba abuse ama powers abo ba abuse ama powers ukuthi ngiphethe la ubani ozongitshela ngenza noma yini engifuna khala sami isicathulo kodwa noma umntwana wathi uNkulunkulu uthi khala sakhe isicathulo kodwa kumele wazi mina ngisingowakho ngaNkulunkulu isicathulo sakho sikhala la emsebenzi kodwa hayi empilweni yami impilo yami iphethwe uNkulunkulu ayiphethwanga uwe ungangenzi izinto emangayifuni into mangabe wrong ungakhathaleli ukuthenjwa makwazi ukuthi umntwana kaNkulunkulu ungancengi into ezingancengeki into mayibhethe ushthi ayabhetha into mangaba ayifuni ayifuni ungancengi futhi umtshela uNkulunkulu into eswangiyifuni achubeke ke nasuzokwenza inanani akuforce inani mamntwana kaNkulunkulu uthi hayi inkosi lo muntu uyangihlupha matshela uNkulunkulu mabothi yakudaka ukuthi inkosi ngifake phasi kwetruck so ubuthakathi lo and wabenza ubuthakathi kuzowenzeka vele uzosahle bathi hayi ungene phasi kwetruck washayiswa ngesimasa somlomo siyadala ngale mlomo yethu nethi nasifuni kuyisebenzisa siyadala ngalo mlomo wethu yabona ngalo mlomo wethu lo senza into ezingenzeki ziyenzeka ngalo mlomo wethu nje thina sifuna kusebenzisa sibe senzani siyazwela nomntana wakho makahlupha uthi hayi mntana nami yahlupha lo udlinyawo inanani tshela uNkulunkulu inkosi ngikhathele lo mntwana udla ama drugs bese wenza ibudget uthi mntana nami phema malini ngelanga mntana nami phema malini ngelanga asho uthi nayi bese uyayikhulekela uthi inkosi nayi le mali le
ngale mali le ngithatha uthenga ama-drugs ngicela umkhulule ema-drugsini. Ngithi ahamba ayewathenga ngicela umkhulule Nkosi ngicela wena. Ivela kimi le mali. Unikwe yimi ukuthi ayeyenza lento. Manje ngithi akahamba ayoyenza. Ngoba le mali yenzeni ivela kimi. Inogqobo labantu elakho. Uthi hamba thatha hamba odle ngitshela ukuthi udla ngamalini ngelanga. Ubona uzokwenza uzoqhubeka isikhathi esingakanani. Kuthi idla. Ngoba mangabe ibe improtect inani uzokuhlupha uzothatha into zabo makhelwane. And bonke amakhelwane bazokhala kuwe. And mabantu bathi bayamshaya bambulala kuyolimala wena futhi. Wenzani ozolimala. Ezinye isathane izinto ufuna uyazenza ukuthi bazothi uphi lo uNkulunkulu wakho. Uthi umntwana kaNkulunkulu bheka abantwana bakhe banjani. Uthi umntwana kaNkulunkulu bheka benzani. Uyathola kodwa uthi usindisiwe. Kuphi ukusindiswa la? Ayikho lento yakhe yensindiso. Kanti isithi asitshalile. And emasitshale kanjalo isithi awungakhathazeki ngalomntwana. Ngithathe njalo umseke kuNkulunkulu. Maphe enyawuphe muphi imali enyawuphe. Khipha isikhomeni sakho ukuthi Nkosi uyabhema. Ngiyamnika le mali mina. Basilongo ngingakamkhululi ngizoqhubeka ngimnike. Ubona uzoqhubeka nabhema. Njalo umsekubani kuNkulunkulu. Manje ngicama umnike imali uzophathwa amahloni. Umnike vele hamba obhema, hamba othenga. Ubona uzayithenga lento ayilokhu njalo. Uthi ngithi hamba othenga nayi. Athi hayi mina mama ngibhema ngithi okay nayi imali ihamba ubona ukuthi wenzani ngayo. Ngoba isimo siyasincenga isimo mesingasincenga usathana akasincengi nathi. Wathi kumele sincenga isimo. Konke nathi kodwa mase ukuthatha ngenkani. Wathi kumele sincenge. Njalo singabazali siyancenga ungancengi into engancengeki. Ngegama lika Jesu ikhaste. Ngegama lika Jesu siyala uJesu. Wancenga into engancengeki. Hayi umntwana kaNkulunkulu. Mabazi ukuthi umphathi wemfihlakalo wena. Maba izwe malikwazi. Ukuthi wena yini umphathi wemfihlakalo. Ungancengi into engancengeki. Futhi ungavuma amadimoni adlalile kakho. Fafaza legazi, fafaza naphezulu kwendlu. Athi usathane uyafela nalamadimoni yakhe, athi ukugcwala igazi lika Jesu. Sithi phaphe basingamniki usathane indawo. Kodwa makayitholile thina masazi sinommeli uJesu odabula amazulu, osimelayo mihla namalanga. Athi nalona Nkosi ngamfela. Bese emasho njalo uJesu bese uyagijima egazini kaJesu. Bese uyangena uyasihlanza. Siphaphe bonke abanalithemba bayasihlambulula mihla namalanga. Bese wenzani? Bese uyasihlambulula. Bese uyabuya enzani? Uyagijima. Ngoba la endleleni siyagijima abazalwane. Kodwa nako okusilimazayo siyakhohlwa ukufundiswa. Masizameni bazalwane ukufunda izwi. Umnaka wemhlaba umiyasa ingqondo zethu. Yabo bo TikTok basilimazile. Ifoni ilimaze wonke umuntu ifoni. Ungangena endlini sigcwele sonke siphethe ifoni. Akekho okhulumisa omunye. Tonye ifoni yakho umama bo sonke siya TikTok. Sonke sibhizi. Ungazi ukuthi akho umuntu la endlini. Akekho okhulumisa omunye. Sonke senzani? Sibhizi. Asimniki uNkulunkulu isikhathi sakhe sokufunda izwi. Kanti mawufunda lezwi, maligqwala ngokugqwala kwezwi umlomo uyaphimisa. Yosathana makunyathela bese kuphuma izwi. Kepha manganayo sathana makunyathela kuyophuma inhlamba. Athi akasho ukuthi izinengi and wawakhipha inhlamba eyi1 uzolibila kunyathela kanengi. Yazi why? Ufuna ukutshengisa abantu lento nithi sindisiwe wathi angeke athi lo muntu uzothi lento nithi sindisiwe ayisindiswanga. Bona uzowenzani manginyathela. Ngifuna unibonise yazi uthini? Ngifuna unibonise ukuthi akasindiswanga. Yazi afike kwenzeni? Akunyathele ngamasiboni bese uyathukana. Angakuphendula yabo ngitshela ukuthi lo muntu akasindiswanga. Usho umuntu osindisiwe onoJesu bangakhipha inhlamba engaka. Umuntu osindisiwe bengakhuluma kaSonke. Kanti bona uNkulunkulu akunyathele kumele kuvuke okungaphakathi. Uthi ngiyabonga ngegama lika Jesu. Yazi ukuthi mawuvelelwe inkinga, uvelelwe noma yini, ungasakhali. Asiyeke ukukhala abazalwane masibonge. Ubonga leso simo esibi uthi Nkosi ngiyabonga lesi simo. Engikubonga ukuthi sizondlula esesikhashana, ayikho into epermanent emhlabeni. Konke kwenzani kuyandlula. Uthi ngiyabonga Nkosi kuba singisondeze eduze kwakho. Siyenza ukuthi ngihlale kuphi ezwini. Senza ukuthi ngihlale kuphi emkhulekweni. Ngoba umhlaba wethu umkhuleko uyigugula amakholo.
ilama abazali bakuthola khona amandla. Hey, yabona ifoni nami ngiyayiphatha. Uthi usayivula, hey, vule imovie nje emnandi. Hey, uma uthi uyayibuka, hey, demo libuka bese uyayilandela ufuna ukubona ukuthi yophela kanjani. Ufuna ukubona and uyayibona and imnandi yona. Ayingcolanga. Imnandi uyayibona ukuthi ayende yinhle man. And ebende bakhuluma kahle labantu. Ngifuna ukubona isigcino sayo. Yabona nje le ibamba isikhathi sakho sokukhuleka nesokufunda izwi. Ithatha isikhathi sabani sikaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu siyamncisha isikhathi. And uNkulunkulu simkhonza sijahile isimo sengqondo yethu. Ake silimze isimo sengqondo yethu masiguqulwe senziwe sibe sisha. Yabona ingqondo iyahlupha. Ingqondo ingambheka umuntu uthi hey lo angimthanda angimzwisisi yazi uyangiyanyisa. Akenzanga lo mnix lo muntu wabantu. Uthe mambheka nje wathi hayi igazi lakhe nelamazwani ngathi. But basoqala usondela kuye ukhuluma naye ukuthi hayi man bengirong lo muntu akasingalendlela mina ngicabanga ukuthi uyini. Ngoba ingqondo icabangisa amanga. Ingqondo mosiyayiqala into engekho yenza ibe khona. Ngakho bazana masulimaze leyo moya ithi mayifika intembe engqondweni uthi ngegama lika Jesu. Uthi uJesu khona uzongilwela. Makubuze le moto mangagubuthi hayi uJesu khona uzoyenza ukuthi ingagubuthi. Mangenza sothi hayi uJesu khona wangilwela. Mathi uJesu khona wangifela. Yonke into usatha makathi manga uthi uJesu khona. Umtshele ngoJesu uJesu uthi uJesu khona. uJesu uthi ngoba naye uyalazi izwi. Wathi makalinga uJesu wakhuluma ini izwi. Bazalwane usathane ya ezulwini nathi siya ezulwini siyangena kuNkulunkulu ngemkhuleko yethu. uNkulunkulu ulambi time manje abantwana bami njalo wabahlale bakhala usathane akasi next man. But hayi usathane hayi. Yabona mawuhamba kahle noNkulunkulu uhleli kuNkulunkulu. Bethi makafika kuSathane umbuzo uthi ufunani. Bese uthi anginasikhathi sakho, anginasikhathi sokudlala nawe, ngibhizi ngalowo ngibhizi ngakho. Ngoba zonke izinto ziyafika bazalwane. Sathane ufike enqondweni. Akekho umuntu obanjwa yinto yamenza isinto ngenkani. Sathane uqala akhulume la enqondweni. And ukhomisa into eziphathekayo. Thembisa imali, thembisa nje yabhadala ma. Thatha lento ayinabungozi ma. Yabona lento ayinabungozi. Kuyophela ukuhlupheka, thatha lento yona ayinabungozi. Ayinabungozi lento man, thatha man. Ya, bathi hayi thatha. Hayi nabungozi, hayi ayinabungozi lento man, ithathe man. Uzahlabela inkukhu nje kayi-1 ngelanga. Inkukhu, uhlabela inkukhu hamba ngesikhathi demo ibali ingena, demo isiyakhuphuka manje ilokhu nje ama sacrifice. Demo umnikelo wenzani? Uyakhuphuka. And konke uSathane akwenzayo ukutshontshe kuNkulunkulu. Wakubona kuphi kuNkulunkulu. And ufuna ukusento zasezufuna kuphi emhlabeni, ubukhazikhazi inani. Ngoba kubone kuphi ekhaya ezulwini. Kepha singabantwana baNkulunkulu, singabaphathi bemfihlakalo ma. uNkulunkulu uyasilwela ma. Yazi bazalwane, yenza indlu yakho kube kuseGosheni. Niyazi eGosheni? Okay, ngicocele ngeGosheni bazalwane. Ngathi aniyazi iGosheni. Niyazi iGosheni? EGosheni labo kuhlala khona abantwana bakaIsrayeli. Ekuthunjweni. Kodwa wena babathatha babeka kuphi? EGosheni. Njengoba bahleli lapha eGosheni, uNkulunkulu bekathi makashaya izinto, ashaya izifo, ababulala ngani? Abulala wonke amazibulo aselokhunjaneni aseGibhithe. Kodwa eGosheni abantwana bakhona bebangenzeni? Bebangafi. Bokuthi makabamba inyama wonke umhlaba, kepha eGosheni bokhanya. EGosheni benzani? Bokhanya. Bokuthi abantu mabakhala bagula baphethwe ilonda amathumbu, abantwana baseGosheni bebanjani? Bebaphilile. Ngoba hlala kuphi? EGosheni. And eGosheni uNkulunkulu abantu bayiza basenza igazi lezimvu. Mathi yase uNkulunkulu sipha igazi lakhe. Mayenza indlu yakho kube yini? SeGosheni. Yazi maseGosheni umalanga lakashisa kangakanani. Kepha wena ngeke uzwe lokushisa njengalabanye abantu. Ngoba kuphi? UseGosheni. Noma inkinga zingafika inani, uhlezi kuphi? EGosheni. Ungumntwana kaNkulunkulu. Ukusiphe mangabe isimo siyakubheka enalanga lashisa kanga, hayi man ilanga mina ngumntwana kaNkulunkulu ilanga lika babami. Alikwazi ukungishisa njengabanye abantu.
Mina ngikuzwa ukushisa kodwa ngingayikuzwa njengabanye abantu. Ilanga lika baba uthi baba mase lingishisa kakhulu ilanga. Mawuthi uyayibheka le nto ngathi hayi into ukudlala. Kodwa uNkulunkulu uzowenzani? Uzokwenza ukuthi hayi libe kahle kuwe. Ngoba wena kuphi? Usegosheni. Uhlale kuphi? Egosheni. Ya. Ngoba uhlala egosheni uhlala kuNkulunkulu. Konke kuyenzeka kubantu kodwa kuwe angeke kukwehlela. Zonke izinto zowehlela abantu kuwe zenzeni zingafiki kuwe. Ngoba umntwana kaNkulunkulu uhlele kuphi? Egosheni. Uphethe ini? Imfihlakalo ezikaNkulunkulu. Kepha yilwa nesimo sengqondo yakho. Usiguqulo senze sibe sisha. Ungalingisi lelizwe. Ungalingisi lelizwe. Ngoba uNkulunkulu konke uyenzani? Uyazenzela. uNkulunkulu wabakhipha abantwana bakaIsrayeli eGibhithe. Kama uthi uyabheka bonke bafendleleni ngesimanga sokuthi abangafuni ukulalela uNkulunkulu. Abantu abangena eKanani labo abazalwa endleleni. Kodwa impilo inzima yona. Basesiganga kodwa ababhizi bayazala. Basehlupheka kodwa ababhizi bayazala. Yabona indalo kaNkulunkulu ngenye indlela. Basabhizi basenza abantwana kodwa basosizini. Ngoba uNkulunkulu yenzani? Bekabonakala phezulu kwezabo impilo. Emini njengensika yefu. Ebusuku njengomlilo oxothulayo. Kuthi emini ilanga belingabashisi. Ebusuku uvela njengomlilo bokungabandi bokufuthumela. Ingakho beyakhona ukwenza yonke into abafuna ukuyenza. Amen bazalwane.